Yada say yamwa kwa babiemra Adom TV bedroom dwumadie no eso yada se papa pa sa wodo afidie no ato ha na yada otwedi ampon no ase ye papa ya de hwe ahwe oso afri January aba bepem ne March mu nyina ho amasem no wabusua ena ne osore ya ayo se ya wutumi no wahoɔden no nyansa no usika bi no wahoɔfe bi ne din bi a waje eyo no a mesrɛ so wonka ye nye late kase rade medase so amehunu 1st April said odo hyase no ono aso adu bewie unya sa ahotoso no gidie no a bibia bia nso ebe yeye de aka ne wo so do ohu behyemu aye ne a esefata se wo ye so mamba pa eno apena aka rade de ne bambo no kata obia so tu ye wo de ye hyehye wo hu ye de esefata bibia be ko ye de ama First 3 months and share down ko ye wo mo ba mu enka gugu nsem nku wabra boso kan kranshe nsem ema ho gina hwehwem na kan nsem pama ho na de wo de wano beka no eno anso na bam ede ma wo emo ache emo akwaba many incoming Bismarck akwasinsia boatin ene gina ha no pay me na menchia wo na bia boko na so e yankopon adom ye da nyame ase se na okay mani pa ba mumu amani pa ba mumu mo ba mumu sa ba mumu me bi si na no kwasi arafia ni peni kwaso wa ba mubu yese unyi nyame ni unyi nyame ni dia fine ba so so jinyankopon di pa mo ba mumu I'm telling you ibia be ye amen so far as secretary bibia ye no there be asa na no bisa Moses di ne kita wo se puma wo se fatu fo so wo gidie pa wo nyakopon mu a ye ma me no dwendwen do afia ye ma me mo nko ya papa no mu nyina wo se papa fo ne to da bi afia tini takashi bom na dia wo yi wani no apie ma me no opia akoy eja nkora na mama ma me ma dwendwen mra fom na wo dwene kura sense sa hwe nya no me ye mu wase o at all I'm telling you nyamina di ho ato no so no o me ye mu wase da ebinsi da otwene ane mo den but even in between otwene onya okwa in between that otwene no the most difficult aspect being a Christian is waiting otwene no and they more den in between that otwene no nyaminya okwa o kaso wo ye nso a be bo wadwen so otwene no yes I don't dey person yensere urade na said the tie bia no my otwen no because ye dipa e bi outmu say struggles no doson challenges not one day na wa outmu the way awusum nyame ya wo ye nyame dwumai na still na obisa ho question bi so yes o Kristo ni na nsɔhwɛ eto no nti erade eduma ya boy edin so nyedin me ntimi ngina mu na no odin ana me kai ta mafia ne mu odin pa na me sofu hia me waso de mo bon pa ma pa boy say erade mana koma no ntimi fam go through this process say yi ayeka aso wa shane den so for that ye me na mu ye mu ye na say ka say erade mana ho odin na but it will all end in praise it will all end in praise what amaye you already so I say no be die manembo amaye yes ya wo ye hia ni nyina ye fia na ebedie sa maybe e ti beto se di penya na obedie o se wutimi dwen ye I'm telling you if you tell me ka say obi ba nche no ka to say mam sika to aduane ni na bi wo ho fa mo net mo se ni penya na obedie fia wo se dambo no correct ni pa uni ni obedie a ye wo se dambo se ni penya na obedie a afi wutimi twenifu emofa Mayama radio fosifo ache ne amo akwaba so wode wofidie na to Adom TV ehwe de bonkrata no eka ena no pay wo mda so awa homigye mu nti adomonline.com de no ene de beto so de amamo nti ne chichu nso no wo afi na wode afidie no ato ha no ye adwuma se bedwam ene ya fofida medofo je wa home se be ye ochina no echan ye adwuma wo obetumi anya ahoden aba obi wo ho a hwe holiday from Friday aba be pemene ebedu cha no wasa bre 90 na wubusa ho se ntu ye den yes je wa home
esa mema ni nya mrema family no o se de bia obema wokọ oba na aka ma no ne nkra no nko a enne ne time no eno ane ne sei e was at least unya time no e de ma nkra no no mun feel daddy nso kakra sa de bia na da ma no so mun nya break kakra e ma fie enne de for once ye nyina ye ntina table no ho ni ye ni de un za nge be efe nka wo hu de nkra no bega ne de sa me ka kwasi sire ntansi ensimpo na atasi tenne mema na empre wo hu mpie eye ene da fie na nkra no enfo won sa morobro wo so kakra nhwiri nto so aye sremo monye emema obi a holiday na be ma be na ni holiday obi a holiday this ye die dabi I so dey make kan wa ba say but ya adwuma yi ya ni holiday ye de ye gina mu sa wa mo testify e bia manfo pensamati pensamati e bia emre bi beba ye be na auto play a record so the be ya enso e beti me it's not easy at all it's not easy ahomache sorry enya better but mo hu donti ene se de mo ho keka mo de hwenti na ya sorry aba but mo a mo ye ankrankra nyuma mo amunyuma aban nyuma ya mo nya adwuma te se ye de mu bi apart from ye ya adwuma no eyesa wo ba no mo a eyesa mo dwuma ho no mo nyuma ho me eno nko ama mpie nya abusua no wo fie oh wa shedan kroma 10 years sisem kakra papa na kwasiti wo bobren ma me fa check ese o de ma hwa ye nka we ni nwie we no nya botere ye nwie na si o ke o si amanfo mpie no de abusua so so wo ugina wo sesi na unya wo se nka unya hotel bi koda ya nya adom bi online.com bi asemni enti kwasi gina we wonya wo be pie wo pakis kana go na da obi abedi ni free kwasi enne wo be pontam wi a afia kona ne abusua woni wo monko labadi beach hotel do ho kakra na kyenya mbo wo sori aba wo so be fresh what you say mu ni sika ni bi Isaac diska ni bi mu ni bi wa ba mu ni bi o mu ni bi o pakisa mema no pakisika ni go sa mu ni bi o de di kakra o wa bo video mu o kyenya nkopon ya adoma ya me birthday enti no ajaja ni mudwa no wa ba ja ni mudwa no menka wo na se ma ya be sure e bi so be sure esa me ka ade atie ni pa wofro bi aba o nti esa me ka wo mo ya me nko so nhira de nyame aye me no me ya bro ma adwen so o se nka wo nyina nka na asa wo me de mi nyini kra na afi na je se enti we no de enti na wo se me to ho na me nwinwi me do fu me nwinwi o ene no so nkyere se ha ni ho enso ha no wo ndwene kra nkosi hwe mo ani nye wate ase awrade adum nti me birth month emuni ochina kin na menamu kwasi nyame mate or small boy enso omo mfa me nyehwe ai nti awrade hia mu nyina baako aha na wo beche o man oba apini ne te adwem ma mechi o man hin kwabra sante aha eno ape ojo so na won je de matia ndada okay wa friend phone so me friend so friend na won fanti no nti ya na nyese me friend na won fa obe mo excuse be say ya na me hu na kasasa nti no o mai waje dada na we hwe yehowa we adomonline.com 3-year-old missing 3-year-old found dead in abandoned dam at Bibiani 3 years there wadu ahe na ye dai eye he okọ he awofo no wo he mesremo awonya bete o enye gya wo man saa o emma dwuma nyi wani mu ama wo nya gya o enkra no mo ahomete enti wo hu akra wo ne netie be 2 minutes bi wo no a entra ho se ye de obeba wo de obeba de odi agro wa fikyire ho hwe susumu ani nkode wo ye no ho na eyi wani fra akra no ho da bi wehwe ubeko no mama tijade ye aduane o na be ma no so bia na wo ba bi na akra no so nim se odi agro oni beba ho so obete no na ya asem fofo mesramo se rade adomo de ba to yam amo atimi awo afa ho afa ba etete nkra na ye sere mumye ni nkunkra no ho openti na ade ne bae akra no ote ne ba bi na ade ne bae mumye nya mre e man kwada no na omo ane ye dache ye sere we ya ra ho sempa eno so eno no na agoti me petoy
adwadifo nso na atwi momume no mampani anyi female cdc nti wo mo adwa tie no so ho asem bo adomonline.com nso a ewo ho enura nso sede nkramofo nyina ye hia ye bo mpa ye da awurade ase de ode abeduro no wo ba adomonline.com nso a ehumfo nyina ye de yagu eho no mo ya mampani John Dramani Mahama nso sede news no mo teye no adan bia kiosu bibi bia esi nsuwa no kwan ye nwingu ko ye ransu tobremu ne ramsa side for na man ne ye nwingu ne adwirigu nso mo bia nsan starte na yiri se nkrofo ne ma ekum nipa nti wa sase wura wa wodim se hoyi eye nsuo kwan yi a wato ama obi ama ono soso kwabra ne asi dan wo so yi usikanti ye nka wasam esremo mumie nyina ye mo aboa ye ho to badomonline.com nso a mampani na de ato hoyi eno anso na mampani eken wa mu twi moto no pagya mo eno anyim anopa no so bi ne namanim ha ada ye futu we ya moto nanim se maso no eno omo bebrebe speed so na cars so na mu mo de ye kam de akudie no ebi a onye se wu wiase bebe na wie ye oboa bebre wiase ma na wie ye yo moji manimu anu amamoto so na ye de saba akosom ne dada se ubewu moto na wuchi na de na wo maso adada won ayede na ayede holiday obi afra she de fie ho na oh sese chinye na mebunu no ya monto bo mi anto ye bu na no de dodo na me de why was side mirror na oh the speed be unregistered cars he say speed on nam town kra town at least so ko be 40-50 no speed what dey twa ye na yanim we oh monto mo bo please for so kra count be yanim we de nyame na be so nyame pe cars pa the speed you overtake we yanim oh yese ni pa bu nkama fa so a nyame na hu ye de mri katenten say you overtake we yanim wa no kum ni pasa na do ka bo obi ne ye che broma bibi to so a esere mo monto mo speed ne do so monto mo bo why mo mi anya bibia bokọ na rade wo mre mo obia o yo nti anu anu no also the 14 arrested over anya yi for na o ma ya chom dada na bia be ka yese Ghana for be me nsadu sa ya bechichi ya so be wie na on se ewu ba as a pressure na ba for mo sa ya chi bi na sim broni me the car search was you Ghana man 1 week enini na wo cheda asem betwa enini na wo cheda oso nya kasa ho na another week ba ka ho na aka wonu to mia na first week no say akosi ni more den ye bowa na me no 1 week betwa sanity ye nyina ye se grefo nyina ka ho bi na sa de nisi ye sumo ni eja ni akofa de ofro ni eja ye o ye chi eja bebre ye nkomesi ni bi go back na akura se nkosi that is the issue enen so ye ka bi mbeko beach o oh yes enen so ya meka ya mi kro mu na pu bi ani ho enti se ohun wo beach a ano wa nsuo na da no ho na na mko jejire mu na matwa picture oh na we se obi ahu se me so me ba ho kura menko enti asoche no bo a na abegu ye na ase ne enso ye hu se eja rimbu me so so te se me a koju hu achinye made onim dware ni nware na dware na wo wo akire ho na de twitwa pictures no bi akwa ugina nanimu a no watwa na ye hu epo no yesra mo me hu de enti a wo se wo kwaje wani a wo mafie eso ensu afa no wu na ade yesra wo nim dware enyi kakra obo onim dware pa o nsu no otimi wuram ye careful jiwani boko na wa wutwitwa bia wo de koda nsuo yi mu a wo nim dware sa de wo beko why say na adam sa ye careful na nkura no so ye hwe omu ye some boys ne num pa boys and girls ni nyina girls and boys ne sa package no so akono na efe ti by the time be realize no na odam aye no kuntan na adam ko hu ya say yi round one am say na we num ye den a o say we ni shisha no na am say na mo de ade ba ko ye nyina de ano twe ana o say da bi obi ane ne straw to ba no waje na wo twi no puhu and the way o mo ka no de enya bumo
thought to one wo twene kakra nti e fa level enye boom na apejaw kakra emu balloons say hu balloon bi na e pink na e yellow na e green anye say e for fashion o ni nyina ye bia na say come start the chocolate bi so aba enso so odi afa fa wo ya say friend no ay balloon de laughing gas wo be stress adey oh dey say dey su atra na broso tu be wie yare akese a yenti bi dan ka obetie e bi obi anka wonya 90 years ennem mabunu ni nyina yare basa obi wo hono na fu ya hyese ya unu be bi free monya careful red ni green yare asa na be fin woni red say be fin eno na ba ku ya na me hwa brand ba ko asesa 10 red no na red color red na e dey red red ni color ni be say trauma ni bia but no when mu che main tramadol I'm just saying here 250 near there the price mg na mo no na kwabra ni asesa be say 10 red ni bi fra tramadol ni bi fra eno kuta energy drink ada mo de ye de mo high no mo de ye de o de 10 nyina egu nanum de o de nti mi chese o de ye de se man yes say red so onum sa na so bi power so man no ni aba ho so Sramwate. Mese kwasi yeti we kura no mese wo bompa ya kura wo se rade ma me manamfo papa. Namfo papa kunu papa yire papa. Adi abrabo kura na mo bu. Mese mo hua atra wo mo initiate ye kura. Na adi emu duro ye 250 ukura du. Na so be wi odu ti besi form na nante. No bi to say ya ati akunyo se ne ma perform say tra oba besie ba ko bi emu no te adwina ne ho ye o na ne ti akosi abenkwa e be shem na se we de we wa funeral we ye kana so munya careful what enye so obi ye nti wo so ye so mun die radio he tv o ye ken so we adaje o mu kokura because o ko ye afi na ade achi no o say friend pai e den de pai onum bebre say so wa pai na ya guy you are a guy na no na ni kai da ase asesa asomade akese sen oba etu na mfo ma dress enye ofere hwan o na ogu e ba so no ko onye guy oh debi mu hwe yi wate mu amutie ne de munya careful mfa hu mo obi saa so obi your role model obi wo show obi a ne negative ne ya ma hwe no hwe positive no na fa obi a wona nenso ye nam we nyina agegina hwe obi a wo bibi enye wo ye ho basa wo hwe mu afa de ye papa no no be no into so no because of your friends into omodom and also be influencer e mo bi e suban enya impact wo so ni suban bone em fancy her radio for sifo ye mamo ache ye da mo ase papa abata ni nyina ya sudie ye mane ye no mo nkasa ene mo nkasa ye hunu manamfo na hunu wo mo so obehunu sadi o mano abrabo mu so te ofu enu kra to shape we futu na de ma wo mo a ye ni bia ye manu so wantu omfo a abonte fo betu omfo no no okra fu no nim ba bia owurawura mu a to anya careful de ni be pie TikTok no so de bibia e possible so wa pani kra san o pie asem bi so na ade no allow ano ade na wo ye ma show say ye akwa mbeka se na wo so we na wuti enso e bia na timomi anya careful ye ko agudie mo nsam erikese ruwadi ba health tips no so ba bens yem prevent bens no entie ni ye pa oja na ehye obi na fe na odiri meka dem a odiri meka no na eja na edemo den so anu a wan hu kra nte a eja na ehye ne tofo mboko na roll wo ho na enyo ate ase ye da ase ye wie pe mambo atema ode ahosepe beba nkomo ba ku mienu bi bewuram asemidika na fe pensem mo no ato aso na ne ka bomu eye ne sebedwam tie da so mre no wada je nyi free ha ense wo so wo baabi ne momu awode ne na Adom TV medin de afia amankwa tamaklo mene akosi ensia ye da se